Kitabu cha Maira mlango 52 mstari wa kwanza hadi wa 9. Mbona unajionyera mai hewe shujaa? Mbazi za Mulungu zikuko siku zose, ludhimilo lunapanga wanongi luhere lwembe lukali. Uwe uhendaye ga ulongo unahenza mai kuriko majo, na ulongo kuriko kunena ujiri. Ewe mulongo unahenza maneno gosi ga kulumiza angini, ela Mulungu andapangamiza hata kare na kare. Andakutsola nakuse kula kaiza nyumbaye, andakung'ula kula kaiza siya Mario moyo. Enye hachi nandaona na magohe na mandamutseka ye muhendi wa mai wamba lolani tiyino ye mutu ambaye kamuhendere Mulungu kukala chimbiriro ya kwakwe, ela wakuluhira unji wa malize na akihenda mali kukala chimbiriroyi. Ela mimi nihere mzeituni mwitsi uriona nawiri kaiza nyumba ya Mulungu, na kuluhira mahenzo ga Mulungu gasigo goma hata kare na kare. Ndakushukuru kare na kare kwetuwa korigo gahenda. Ndalitangaza jina mbele za atuo wa aminifu maana nirizo.